KHUR nakaslem jong unongsan Hima. Ka Maulang Wir Sports Club minta ke sengi ke kan nyotrek ubnai nok pra arajar RPR kala yo ban pli perda ya ke lempung yelek kai first Maulang Wir Football Community Shield arajar RPR Arpulai ya ke bala pelong Hamadan Site Snad Maulang Wir Southwest Khasi Hills District. Hagani ke lempung kidan hadu kat nreu teliki klub bapher ki balawan banyak simbenta na keleng ki jaka kum na Shillong, Mairang, Nongstony, Balan, bat kiwei. Hagani ka SNGI SDANG jong gani ka lempung ka jingele kai ka lalong hapdeng ka SELAJONG Football Club na mau kerwat persya ya ka 7 United na Mairang, bat ka SELAJONG Football Club kala yo KHUR ya ka JINGJOP hadin bakalala ban pelim no ya ka 7 United da Shiko no. Jagani ka lempung lawan ban peli perda da ubah Renikton Lingdok Tongkar MLA jong ka mau kerwat constituency ubadairu menteri katanan umbam umdi jong ka sarkar jela harengkat kajingedon lang uba HS Dingdo SDO Barim Karanikor Civil Subdivision uba NS Wanyang Menteri Shnong Maulang Wir ba SK Botna Presiden Maulang Wir Sports Club kinongkit kam ke Sports Club bat kiwei. Slow.